Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti nimwe bakunze bigareje kuri Tarsis Hope Ministry TV. Prote turakingiwe nagarutse muri cya kiganiro cyariwe guhimbaza Imana no gutazira, aho ngarutse kugira ngo dufate akanya keza ko kuba imbere y'Imana mu gushima Imana ku byo yakoze n'abafise amasezerano. Tubabwira duti mwihanganire gagiye gusohora. Ngarutse ndi kumwe na Wizobi hari inyuma ya kamera, avuze inyuma ya marido, undi ati pfuka inyuma y'amakarato. Oya inyuma ya marido. Kurundi ruhande ariko kandi nza kuba ndi kumwe na gwagwaruka dusanzwe duteramana babafasha bijanye no guhimbaza no gutazira. Turaza gukoresha umwanya neza, ndazi muraza kumererwa neza aho muherereye hose. Imbere yuko ndabakira mbanze nakire wowe rigemero dukurikiranye, ucufite ndasabone subscribe kugira ngo uze wamukurikirana ibiganiro bica hano na cyane ibiganiro byo guhimbaza no gutazira Imana. Eka tudatebeje twakire Lydia, niwe turi kumwe hano hafi mu buryo bwanje. Lydia tukuramutse. Mizina ya Yesu Kristo. Amina, nizire kumeze neza. Yego ndashima. Cyiza cyane. Tuza kuba turi kumwe na Soso Solange, nawe tukuramutse amahoro y'Imana. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Nizire kumeze neza. Ndashima Imana. Cyiza cyane. Tuza kuba turi kumwe na Sofoni, tukuramutse nawe. Baramukije mwese amahoro y'Imana. Amena, amena. Tuza kuba turi kumwe nande hariya ni Gigi Glen, nawe tukuramutse. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Asante sana. Ariko kandi kurundi ruhande tuzakuwa turi kumwe na Mama Martine, nawe tukuramutse. Shalom shalom. Shalom shalom. Tuzakuwa turi kumwe kandi na Bebe Berinazo Berize, tukuramutse nawe. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane nawe. Amina. Tuzakuwa turi kumwe na Eliane tukuramutse nawe. Amahoro ya Kristo bane nawe. Ibihe byose amen. Naba tuzakuwa duteramanye rero, ndazi ko namwe muza guteramana natwe tuzahugirana ibihe byiza. Ko duhejeje kuramukanya hagati yacu, reka namwe tubaramutse mwebwe muje kudukurikirana. Tutariki ibiganza tuvuge tuti shalom shalom shalom. Shalom shalom shalom. Noko harimo n'abavuga ubureve, uvuze she bavuga se, uvuze shalom bavuga sa, ngorane. Ariko nyene usanga ariko Imana yabigize no kubishima ko nyene. Reka turekurevora atuyerekeza hariya hirya kwa Sofoni kugira ngo atuyobore muri uyu mwanya wahariwe guhimbaza. Tubibuze ko tuza gutangurana indirimbo zigenda bukebuke kugira ngo dushobore kutwinjiza neza mu mwanya wo gusenga. Ushobora gusenga Imana aho uri hose, ushima acanka hari umutwaro uvuga uti ngomba nduge canke nzamukire muri kano karirimbo, bwira Imana ibi canke ibindi. Imana ibihari kugira ngo ishitse amasezerano kandi ikore izo yemeye, kuko ari Imana itivuguruza kandi isezerana igashitsa. Sofoni turakwakiriye. Urakoze cyane. Oh, hallelujah. Yabufiti sezerano kibana ihangane, reka kucika intege izabisoza. Dore Imana yacu ni benshi kandi nivuguruza. Ibyo yasezeranye izabisoza. Yabufite isezerano ry'Imana ihangane, reka gucika intege izabisoza. Dore Imana yacu nibesha kandi nivuguruza. Ibyo yasezeranye izabisoza. Nyabufite isezerano
abadilika. Yeye ni yule yule jana hata leo milele. Mungu ni yule yule jana jana hata leo habadiliki. Anaweza kubadilika, lakini Mungu wetu ni kweli habadiliki. Ijapo kubadilika, yeye ni yule yule jana hata leo. Yeye ni Mungu ni yule yule jana hata leo. nyene nihinduka uko yari ejo uyu munsi nejo hazaza. Imana nijye nihinduka. Nino ndirimbo dusozereko kino kiganiro cyacu cyo uno munsi, kino gicinano tugisozereye. Dushimire mwebwe mwateramanye natwe, dushimire wizo bitwa ari kumwe mu ruhande rw'amasanamu ari nyuma ya kamera, kari dushimire abantu barivye twateramanye, tutarika ibiganza tubike banura tuvuga tuti bye bye. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.